N'amasezerano akomeye cyane yasinyiwe i Doha mu gihugu cya Qatar hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'isinywa ry'amasezerano ryari hagarariwe n'umujyanama Perezida Donald Trump Masad Boulos ku bibazo bya Afurika ndetse n'abayobozi batandukanye mu gihugu cya Qatar, byinshi byakomeje kugenda bivugwa. AFC 23 yasohoye itangazo rikomeye cyane biciye kwitwa Benjamin Mbonimpa, avuga ko ari intambwe ikomeye ariko kandi hakenewe kurebwa niba koko leta ya Kongo izatangira kubahiriza ibikubiye muri ayo mahame umunani yafatiwe muri ibyo biganiro cyangwa ashyizweho umukono muri ibyo biganiro byaberaga i Doha mu gihugu cya Qatar. Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo isohora itangazo rikomeye cyane. U Rwanda rugira icyo bivuga, ari nacyo tugiye kurebera hamwe, tureba icyo u Rwanda rugaragaza kuri aya mahame agera ku munani yatangajwe mu biganiro byari bimaze iminsi bibera i Doha, ndetse kandi bizanakomeza kuko buri hamwe ryose rizagenda riganirwaho ndetse hanafatwa imyanzuro ikomeye cyane. Ibiganiro kandi biba mu gihe u Rwanda rwo rukomeje ibiganiro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro muri rusange byombi bigamije kubonera akarere ka Afurika y'Uburasirazuba umutekano, by'umwihariko Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakomeje kubamo umutekano muke cyane. N'iki rero kivugwa? Ese ninde koko uzazana amahoro? Ese bwana Trump yabikora, yabigeraho? Ese Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yagira icyo akora mu by'ukuri ku butegetsi bwe amahoro akaba yaboneka muri kariya gace? Ese Uburundi ko bwifuza kwinjira muri ibyo biganiro, ese bizagerwaho? Ese Uburundi bwafashe iki? Uburundi mu burakora iki uyu munsi wa none muri Burasirazuba bwa Kongo? Bimwe mu bibazo umuntu ashobora kuba yakomeza kugenda yibaza muri rusange. Ariko reka turebere hamwe icyo u Rwanda ruvuga kandi ndetse runashimangira ku bijyanye n'ariya masezerano yashyizweho umukono i Doha muri Qatar. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko igikorwa cyo gusinya amahame shingiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 azagenderwaho hategurwa amasezerano y'amahoro ari intambwe ikomeye iganisha ku gukemura impamvu muzi y'amakimbirane yayogoje Uburasirazuba bwa RDC. Aya mahame yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 i Doha muri Qatar. Umunyamabanga uhoraho wa AFC 23 Benjamin Mbonimpa yasobanuye ko inyandiko impande zombi zasinye igizwe n'amahame umunani aganisha ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane yo muri RDC. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 rigaragaza ko intambwe yatewe ari ingenzi ku rugendo rugana ku gukemura impamvu zitera intambara mu Burasirazuba bwa RDC. Riti guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza isinywa ry'amasezerano ya Doha yo gushyiraho ingingo ngenderwaho z'amasezerano arambye y'amahoro hagati ya guverinoma ya RDC no kuvuga Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC 23 yabaye uyu munsi. Ati ni intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwo gukemura burundu impamvu shingiro z'ibibazo by'umutekano muke mu Burasirazuba bwa RDC ndetse n'imbogamizi ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhango wo gusinya amasezerano witabiriwe n'umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Turaifi, umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ubufatanye na Afurika witwa Masad Boulos. U Rwanda rwashimiye uruhare rw'ingenzi kandi rukomeye rwa Qatar umuhuza n'ubufasha bwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. AFC 23 kandi yasobanuye ko buri hame rizagenda riganirwaho kugeza ubwo ingingo zirigize zizubahirizwa kandi ko hashyizweho ingengabihe ya gahunda zerekeye ku biganiro bizakorwa kuri buri hame. Benjamin Mbonimpa rero yavuze ko mu gihe impande zombi zizaba zimaze gukemura ibibazo bigaragazwa mu mahame yose aribwo AFC 23 na leta ya RDC bizagirana amasezerano y'amahoro ya rusange. Agize ati nta kizahinduka ku rubuga cyangwa se ku bikorwa kugeza ubwo aya mahame azaganirwaho hafatwe umwanzuro wa nyuma w'amasezerano y'amahoro ya rusange. Abaturage bacu bakwihangana, urugendo ruracyari rurerure. Aya mahame rero arimo iryumvikane mu gusubiza inzego za leta na serivisi zayo Burasirazuba bw'igihugu bigakorwa mu byiciro kandi ku bufatanye bwa leta ya RDC n'ihuriro rya AFC 23. Ihame rya kabiri rivuga ku bwumvikane bwa leta ya RDC na AFC 23 mu gufata ingamba z'umutekano z'agateganyo mu rwego rwo kubungabunga ituze ry'abaturage ndetse no kurinda abasivili. Leta ya RDC na AFC 23 byemeranyije kandi gushyiraho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe kwimakaza ukuri, ubwiyunge, gukurikirana ihame ndetse n'ibyaha ndetse no gutegura uburyo bwo gusana ibyangiritse. Perezida Emmanuel Macron abinyujije kuri X yatangaje ko yishimiye intambwe yatewe nyuma y'urugendo rurerure ashaka igisubizo cy'amahoro mu karere. Atinejejwe n'amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya RDC na M23 nyuma y'imvune z'igihe kirekire. Ati habonetse inzira igana ku mahoro kuri bose. Ndashimira impande zose ati ku bushake bugamije
ibyubaka na Qatar ku ruhare rukomeye cyane rwayo. Ubufaransa buzakomeza guharanira amahoro, umutekano no gushyigikira abaturage hagendewe ku murongo w'inama yahurije akarere k'ibiyaga bigari yabereye mu Bufaransa mu Kwakira 2025 ni Perezida Emmanuel Macron. Hanyuma rero reaction abantu batandukanye bagiye bavuga, uwarugize ati Perezida Felix Tshisekedi se ugira ayo masezerano azayemera, ati wape, ati mu gihe za drone yaguze zitari zashira, ati bazihanura na M23 yongera gufata imijyi ikomeye cyane nka Kisangani ntazava kwizima ameze nka Farao, ariko niho ati biganisha kuko drone ubu izisigaye ni nke, nazo mu mezi abiri baraba bazirangije ati kuzishyira hasi, hafashwe n'indi miji, ati naho zangabo za Kirogorogo zongeye kandi kuzajya zikubitwa n'inkuba ku buryo bigiye kuzamubera nk'imperuka, ati bapfe nk'ibimonyo, atariga kurwanya ukuri niyo waba ufite ingabo miliyari, ubwo urwanya afite ibihumbi 100 aragutsinda. Urugero M23 yarwanye n'ibihugu 7 bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika, wongereho abacanshuro irabatsinda. Isi yose tureba n'ubu amashusho turayafite, ati ntawabihakana Kongo ifite ubuso bukubye u Rwanda inshuro 89 bakagira ubutaka, ati n'abaturage miliyoni zirenga 100, ariko iyo biriza ngo u Rwanda nirwo rwabateye usanga bisekeje, ati kandi batsindwa n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bifatanyije n'abandi, ati barenganywa na leta kandi umubare bafite abasirikare RDC iwukubye inshuro 156. Mu gihe rero kitari kure nta ruhande ruzaba rutubwira ko uruhande byasinyanye rwanditse ku masezerano y'agahenge mu Rwano, akaba ariyo mpamvu rero ati kuyashyira mu bikorwa byanze. Logique mu biyaga bigari ya Afurika ni talk and fight, ati ibindi byose biba ari ukurangaza abantu no guha abagirwaho ingaruka z'intambara urudaca, icyizere kiraza amasinde, reka twoye kuvuma iritararenga, ati ntawamenya. Akaba rero uyu nguyu hari igitekerezo cye yakomeje kugenda agaragaza. Hagati aho ngaho nyine nk'uko aba bose bagiye banabivuga, n'ubundi amasezerano yasinywe i Doha muri Qatar, ariko ntibyabujije ko imirwano ikomeza, ndetse drone cyangwa se indege zitagira pilote za leta ya Kongo zikomeje kugenda zigaba ibitero bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ku birindiro bya AFC 23, aho ndetse mu bihe bishize arizo AFC 23 yakomeje kugenda ihanura mu kirere zishwanyaguza mu bice bya Masisi, Zanzibira, Kazinga ndetse n'ahandi hatandukanye. Muri Uvira naho bikavuga ko imirwano ikomeje cyane, ndetse ubwo ari bwose ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi arizo zikomeje kurinda muri kara gace nyinshi cyane, ariko kandi zikaba zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ariko impamvu ingabo z'u Burundi zicumbitse cyane muri kara gace biruka ko zigikubitwa muri Kivu y'Amajyaruguru za Goma, zahungiye muri Kivu y'Amajyepfo za Bukavu, ariko nabwo ziza kuhava zerekeza za Uvira, aho bavuga ko bagomba no kurinda umupaka w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo inyeshyamba za M23 zitabasha kuba zarenga umupaka zikagera mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko byahita bishyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka rero mbashimire cyane, bifuriza komeza kugira ibihe